ngo umushumba yafungishije ngo umwana w'umucuranzi ngo yanze gucuranga iwabo. Ko murumva hitorero rigeze. Refera muzima zafungisha umucuranzi. Umucuranzi. Naho gamwebwe gahunda tuvuze muri mukuyafungana buri munsi. Natangaye umuntu utwara Bibiliya aho yorega undi bakamwambika amapingu. Abadayimoni n'abazimu bagenda kandi ugashaka tugasanga ko turashakisha amapepo naho twicaranye nayo. Kagenda bagatora imitsima yaboze hariya n'ibindi byose. Dayimoni twicaranye nawe. Umuntu muzima utunze Bibiliya mu buzima bwiwe akajana ikirego kuri polisi akaja kurega umushumba mugenzi we. Titwobivuga murahwereye. Ipingu rizari kora mu ikanisa. Gereza zikora mu ikanisa. Paulo aravuga ngo mugwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Ko murabona ukuntu musa neza. Ko murabona ukuntu muberewe. Bizogora kwigisha udafite ubutunzi. Bizogora kubona gatuti udafite ubutunzi. Kandi kera byaratangiye. Byarabaye. Nta munyamerika wogera hano muri Afrika ngo bamwima gatuti. Tibishoboka. Habe n'ubuyo twinjirana mu giterana gandika kandiko pasteur. Yo tangira kumenyesha ko turi batatu. Abazi kwigisha, abatabizi gusa bamenye haturutse. Gusa bamenye hagize gute aturutse. Nibyo bihe twadusatiramo za bindi Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazogwizwa bigishwa ikanisa zishinga umuntu uri ku mavi akaza senga Imana ikazimubwira n'abavuga butumwa bazoza uko basa uko bameze. Ariko umuntu ufite ifaranga azarebana n'intoryi n'ibindi biri hanze. Afite amahombi ngubwo afite ifaranga ngo karibu. Ico cogaho cyaratwinjiranye ariko ko turagenda tucirukana cyane muri timu yacu y'abanyamasengesho. Sinza mbatinya kubavuga kuko mbabarizwamo 100% ukarenzaho rimwe. Sinokwemeraho bavuga ikiyumbe nabi. Ariko tituzemerera amakosa zo kugwa n'ikiyumbe ngo tuyashekerere. Ico cyo ntituzocemera. Ko murumva ngo abanyamasengesho ntituzocemera amataku. Mugikunde munyemeye muzontumira cyangwa muzoreke. Timuzoja gushesha n'abagone ngo nuko bafite ifaranga ngo guyereka ngo ntimumutumira. Muzoreke. Bagakoma amashari bo baza babikora abadayimo. Kuja mwijuru tuvuga samazina. Kuja mwijuru tuvuga amagambo tuzamuri Imana icyubahiro. Ariko Imana itabara itorero. Haleluya. Mwabashumba musengera itorero ry'Imana. Musengera itorero ry'Imana. Musengere alamakuru mberutse ko turi mu gucasi tukabibitutsi ugatambuka ku muntu akakubwira ngo abanyamasenge ngo none ngo muri mukubona ibyo muri mu gukora. Umuntu umwe niko yambwiye yampamagaye afite inabi n'abazimu n'abadayimoni. Arambwira ngo akanyu k'abanyamasengesho ngo karashobotse. Tisa uko ibyo biragushimishije. Ngo kurabona ngo bayumbe banyu ngo amavideo babasohora hanze. Yamambwira ngo hasigaye wewe nuko yambwiye. Ariko dayimoni gira nabi. Kumva amapepo inama bazadukorera. Ngo wabonye runaka ngo hasigaye. Ariko dayimoni we. Dayimoni. Ubunda ibi byose nagasheshe kubera kuko tutagikorera ibintu by'ukuri mu itorero. Nagasheshe. Ubundi umudayimoni yinjiranye mukamufata mukamwaka ibyo afite mwamara mugakubita kandi mukaza mukubita muvuga ngo mu izina rya Yesu. Sohoka dayimoni. Twokubita babiri bizotungana. Umuntu yogambirira ngo arifuza kubona ikibi cy'undi muntu. Ikibi ndifuza kuko isi nawe yo kuvuka. Isi nawe ikakuvugana. Isi nawe ikakuvugana. Arambwira ngo wabonye akandi ngo ni wowe usigaye. Namubwira ati ntakibazo tegereza. Dufite Imana kandi izotugwanirira kandi mbamenyesheje amakuru ko nakajorite zacu turi kumwe nazo. Tituzozeta ku rugamba ntibishoboka.
kandi mbabwiye amakuru kuko umuntu azaraswa ari uko ari ku rugamba. Aba bose barashwe bahuye n'impanuka nuko bari ku rugamba, kandi n'undi wese utiteguye azoraswa, utari tayari azoraswa. Ariko tubamenyesheje kuko n'uzoraswa tumuri inyuma kandi tuzomwubararaho, ntituzemerera ko Satani atwinjirana mu buzima bwacu. Ariko turi mu gusa amacakubiri yatujemo, urukundo rwarashize hagati muri twebwe, umuntu akanezezwa no kwamamaza inkuru y'undi mbi, aho kubabazwa n'inkuru ya mugenzi wawe mbi, ahubwo tukishimira ibyishimo by'inkuru. Koze usanga umuntu yasaze timuri mukubona ku YouTube urebe bashiraho guyereka ijambo yigishije Nyabiheke, niba mara banavuge ngo hari agakobwa kasohoye video, urebe ikiri bukurikirana. Kandi si ukurikiranwa n'ikindi, ni umuntu uzo wamuhamagara undi akamamubwira ngo yewe ngo se wamenye ibyabaye. Haleluya. Mbere ya byose turashima Imana yo mu ijuru ituboneye uburyo n'umwanya bwo kugera hano hantu. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Ikindi nyamukuru turashimira itorero rya Deliverance badutekereje kugira ngo tuzabane muri kino giterane. Hano hariho abavuga butumwa, Imana dufite niyo bafite ijambo tuvuga niryo bavuga, ariko kudutekereza kugira ngo tubane, Imana ibaheze umugisha. Ndashimira abavandimwe turi kumwe twazanye muri uyu mwanya kugira ngo tuzagabura ijambo ry'Imana, guhera kuri Pasteur Reverend Alexis n'uwi wacu Nairobi. Rero ndishimye kuba duhuriye hano kuri kano gatuti tugiye gusangira ibyiza Imana yateguye. Umukozi w'Imana Yvette kuva Mbarara, ndakwishimiye cyane. Imana iguheze umugisha. Ndishimira abavandimwe Makuta, twaravuganye nawe, yambwiye ko ku cyumweru yari ari hano, arambwira ati nzokora ibishoboka byose twongere tubane. Ndakwishimiye papa, wagize neza, Imana iguheze umugisha. Mwene data Ntazika nawe ndakwishimiye, yatubwiye ko yumvishije amakuru yataha Imbarara, ngo yumva amakuru ko hano hari igiterane, aragaruka inyuma ngo banza uyu mu giterane. Wagize neza, wagize neza, Imana iguheze umugisha. Muri rusange mwese abatuye kuri uno musozi, abashumba bakorera kuri uno musozi, abakozi b'Imana batandukanye, ndabishimiye cyane. Urwego rw'abayumbe ndabishimiye cyane, ni timu tubarizwamo. Rero ndabishimiye namwe kuko turi kumwe muri uyu mwanya. Rero mu mwanya wanje kubera kuko ninje wabanjije, reka turirimba akaririmbo k'abashitsi. Ari ikibazo? Kubera ko ninje wabanjije, reka turirimba akaririmbo k'abashitsi tumara tubone kuganira ijambo ry'Imana. Nimutambuka abashitsi mwese kugira ngo turirimbire Imana. Abumva ndirimba buri munsi, mbaza impamvu usubira mu magambo, atese Gorigota ku musaraba, iyo ndirimbo yonyine. Abumva ndirimba buri munsi, mbaza impamvu usubira mu magambo, atese Gorigota ku musaraba, iyo ndirimbo yonyine. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako karirimbo nagatekereje ndi mu modoka nshi, ngo abumva ndirimba baza bambaza impamvu subira ngo mu magambo. Ese Gorigota gusa ngo niyo ndirimbo yonyine ugira, ariko imbere hazavuga ngo ntabwo ari ukubura amagambo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Katureke icuranga umukungani batuyobore mu ndirimbo tuganira ijambo ry'Imana. N'abandi bashitsi twahuriye hano biremewe koko boza tugafatikanya, ntabwo twarepese. Yanyomuje mavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite. Yanyomuje
igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza Yesu yigenda nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo arangiza Yesu yigenda nanjye ndi mubo yanyuzeho angirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza Yesu yigenda zajya ndirimba urukundo rw'umukiza wavuye mu mwijima zajya ndirata umusaraba wabereye iringiro ukuri we zajya ndirimba urukundo rw'umukiza wavuye mu mwijima zajya ndirata umusaraba wabereye sarura rirarangiye iki rirashize iki naryo rirashize kandi tudakishijwe amen na bado hatujaokoka amen semeni haleluya mumeze neza Ndio. muratwishimiye hakika tuzamurira ibiganza umuntu utagira ibyishimo by'abashitsi kujya ukamuheba ugaheba pi kandi hano muri rusange hano gutya ari mu nzu uko biba bimeze gute biba bimeze gute udasetse mu ikanisa uzuseka hehe utafashwe n'ibitenge mu ikanisa amataku uzogufatira kora uzogufata mu nzu wawe ureba umuceri washize mu nzu nifu aha niho tuba tuzangiza stoke y'ifu yizuye kandi mu nzu ntayihari kubera ibyishimo mu nda akagira gute agaseka tuzamura Imana ikibahira Yego. haleluya atukuze sa Sifiwe Yesu. reka mvuge kuri ano magambo umwanya mutoya kugira ngo nze gusigira umushumba nawe aze kuganira ijambo ry'Imana nari mbabwiye amagambo avuga ngo turaganira ijambo rivuga ngo ikiri hano nicyo kiri ni wacu kandi nikiri iwacu ni nacyo kiri hano umwanya muto ni maranica mazimisi nkoresha rino jambo ngiye kuvuga twagize ikibazo gikomeye nakikanisa murambabare mategeko y'ikanisa ga sigaye batwambika impegeri semeni haleluya nukuvuga ngo narimba bwijambo rivuga ngo twagize ikibazo gikomeye ikanisa kandi ariyo magambo ngiye kuganiraho umwuka wera ze kumfasha gushobozwa ndaganira ariko nze kuganira hejuru y'ikanisa y'itorero tugira intambara ikomeye yuko isi yakomanze mu ikanisa abikanisa barayikingurira ngo tumare gukingurira isi igeze mu ikanisa irusha itorero imbaraga itangira kubwira itorero ngo rihinduke rise nuko isi igomba kumera abisi bamaze kwinjira mu ikanisa baraturebye baramara kutureba ngo bamare kutureba bapanga ibintu batangira kubwira itorero ngo we watorerowe hindukira ukora ibisa nuko isi igomba kubimeza ariko kandi kababwira ijambo rikomeye kuko nubwo isi yatwinjiranye
nayo ishaka kudutegeka. Hariho abatarategekwa bagihagaze bababwira isi nayo ngo urahindukira use nuko itorero rigomba kumera. Bakiri maso babasenga babarira mu gitondo na nimugoroba bakabwira Imana ngo Mana hindura isi ise nuko itorero rigomba kumera. Ugo akaba ari urugamba rurimo rukomeye cyane kandi ari urugamba rugeze kure. Abafite imbaraga cyangwa se abiteguye nibo bazobasha kunesha urwo rugamba, kandi abazonesha abandi bazobayoboka. Isi ninesha itorero rizoyoboka isi, kandi itorero nirinesha isi zoyoboka itorero. Akaba ariho mpamvu yatumye mbasomera ano magambo. Uyu mugaragu w'Imana witwa Pawulo yanditse inzandiko nyinshi, agenda azandika mu buryo butandukanye, ariko agira inzandiko zitatu yandika itorero zifite umwihariko w'izindi nzandiko. Aza ashaka kuvuga ku itorero, akavuga mu bari mu itorero, akavuga ku bashumba, akavuga ku bakristo. Yanditse urwandiko rwa Timoteyo wa mbere, yandika urwandiko rwa Tito, aza gukurikizaho Timoteyo wa kabiri. Izo ni inzandiko zigira umwihariko ku itorero kurenza ibindi bintu, zifite amagambo aremereye y'itorero, ari ugutanga inshingano, ari ugukora ibikorwa byose bibarizwa muri izo nzandiko. Icyo gihe Pawulo ariko abyandika gutyo, nakaga yari ko abona itorero rifite rikomeye cyane, kubera kuko isi yari yinjiye mu itorero. Ariko urwandiko rw'Abakolosayi ruri muri zimwe inzandiko Pawulo yanditse ataragera i Kolosayi. Ni amakuru gusa mwumvishijemo amagambo abiri. Yababwiye ngo urwandiko nimumara kurusoma ngo muzogohereze itorero ry'i Lawodikiya, ngo ab'i Lawodikiya nabo nibamara kurusoma ngo nabo bazobaheza uruzaturuka hehe? I Lawodikiya. Ayo ni amatorero abiri. Itorero ry'i Kolosayi ryari riyobowe n'umugabo witwa Epafrodito. Itorero ry'i Lawodikiya ryari riyobowe n'umugabo witwa Karipo. Abo ni abarevera, kandi usomye igitabo Pawulo yamabandikira arababwira ngo n'uburenganzira nabuhawe na Epafrodito kuko niwe wamugejejeho amakuru. Sinabandiki yaramaze arababwira ngo nanditse nuko anje kuboko, ariko mpawe ubushobozi na Epafro. Amusura kuri gereza afunzwe, niwe wamugejejeho ayo makuru. Amubwira amakuru y'itorero ry'i Kolosayi, amubwira imanza bafite, amubwira ibibazo bafite, amubwira intambara bafite, amubwira agahinda bafite. Pawulo ngo aje kubihamya neza aramubwira ngo nkurikije amakuru numvishije yaturutse ku itorero ry'i Lawodikiya, mwumve mw'abakirisitu mwe mbabwire uko bimeze. Umukirisitu wicaye hano muri no nkambi ya Nyabiheke, intambara ziwe zirangana n'umuzungu wicaye mu Buhinde. Tugira umwanzi umwe ni Satani, tugira umwami umwe ni Yesu. Intambara itorero ry'i Nyabiheke rifite zirasa n'intambara ry'itorero ry'i Nairobi. Umuntu uzi uduhiga n'umwe, uzi ushaka kudutanya n'umwe, uwifuza ko zogenda nabi n'umwe, ni Satani n'abakozi be. Atukuzwe sana. Semeni haleluya. N'umwe ni uzi uhiga itorero, agahiga abari mu itorero, agashaka kwangirisa, akababwira ngo bigende gutya na gutya. Niyo mpamvu itorero ryinjiriwe rihabwa agaciro gake. Dunia hii inatusumbua sana. Semeni haleluya. Niyo mpamvu tugeze mu bihe bigoye, ibihe biruhije, ibihe intambara zikomeye, ibibazo uri mukumva hano n'ibyo uri mukumviriya. Intambara z'itorero ziriri nizo ziri n'ahandi, intambara z'abanyamasengesho ziri hano nizo zisa nize baririye. Kubera kuko muririmbyi yaravuze ngo mpisemo Yesu murutisha iby'isi byose. Semeni haleluya. Umukristo wese ahaje akusha, ubukristo bw'umuhinde, ubukristo bw'umuzungu w'umunyamerika buraresha. Nanje wavukiye mu Kajembe turaresha, kandi kuja mu ijuru tazojana kuko yavukiye muri Amerika. N'ubukristo bwe gusa kuzazojana, nanje nkinjirana ubwanje, ariko data numwe. Nibyo bibazo
tukagwana na hano ariko mu isoko tutazaho ibintu byaturutse. Kubera iki itorero ry'inyabiheke ryogira intambara, itorero rya Nairobi rikagira intambara, Imbarara bakagira intambara, abayumbe bakagira intambara, abanyamasengesho bakagira intambara, ibibazo bigakwirakwira, abashumba bagashwana, ibibazo bikagwira. Kubera iki icyo kintu kigomba kuba? Pawulo abihamiriza neza, aramubwira ngo nukuri mpamya neza kuko ibyi wanyu intambara mwagize zirasa n'izirahutekiye. Kubera kuko umwanzi wawe ushaka ubuzima bwacu numwe ni Satani. Semeni haleluya. Ni Satani uzuhiga ubuzima bwacu, ubuzima nariko mbwira abantu ejo mundi mu giterane Imbarara, mwuka yampaye ijambo arambwira ngo Bibiliya ni ukuri, ngo ari kwisindisha kukuri. Ko murumva ibibazo dufite, Bibiliya ni ukuri ariko isi ntikeneye ukuri. Nizo manza dufite kandi kwa tujamo ziremereye cyane, akenshi cyane kubavuga butumwa. Aho isi yayidusatiriza bizogora kwigisha udafite ubushobozi, bizogora kwigisha udafite ubutunzi, bizogora kubona gatuti udafite ubutunzi. Kandi kera byaratangiye ntibyarabaye. Nta munyamerika wogera hano muri Afrika ngo bamwima gatuti, ntibishoboka. Habe n'ubuyo twinjirana mu giterana kandika kandiko pasiteri yo tangira kumenyesha ko turi batatu. Abazi kwigisha, abatabizi gusa bamenye haturutse, gusa bamenye hagize gute aturutse. Nibyo bihe twadusatiramo za bindi Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazogwizwa bigishwa bahuje n'irari ryabo, bazotumira bigishwa basa nabo, bazotumira bigisha bashimisha amarangamutima yabo. Tugasanga niyo mpamvu kuri kw'ijambo ry'Imana kwabuze. Semeni haleluya. Gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, wa mumarayika wari kugendera Yohana yaramubwiye ngo Yohana we, ijambo rya mbere rikomeye ngo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ngo ntimukayazigame ngo muyagira ibanga. Semeni haleluya. Twahinduye Bibiliya ibanga, ariko amatelefone yacu twashize ku mugaragaro arimo ibintu bitabarika, ariko Bibiliya turayibika tuyigira ibanga. Tugatinya kubwira abantu ijambo ry'Imana ngo nibihane, ariko tukabumbura ibiri muri telefone tukabyoherezanya ngo nimurebe isuko yabaye. Tukabikura amagambo yacu yababi, tugakora ibintu bitabaho, tugatukana tukagira gute, ariko utobwira umuntu ngo wezwa ni yezwa, wandura ni yandura, ngo numubwira ngo ni ikibazo gikomeye ngo warengereye. Umugabo umwe umushumba ngo yaravuze ngo ibihe turimo ngo sivyo kuvuga igitabo cy'Ibyahishuriwe. Tutavuze Ibyahishuriwe ubundi bitabo byose bigomba kubumbwa, ariko iyi minsi twakagombye gukoresha gusa igitabo cya Ufunuo, nta yandi makuru. Tugira gutya. Semeni haleluya. Tuzamuri Imana ishwa. Haleluya. Atukuza sa. Amen. Nizo ntambara dufite, nizo bibazo dufitanye. Paulo Yesu Kristo yabibwiye abafarisayo muri gitabo cya Matayo, arababwira ngo mwanjyagamwe ngo izanyo ngo nabibonye kera ngo muzamushimisha akanwa ariko ku mitima timungira kuri, timungira mwanjyagamwe. Muzi kuvuga nizo nzakunda ko nta muhungu wacu wariye uhaze wanyweye amata wonanirwa gutera ikorasi. Bishoboka ariko ibyuma byiza mikoro yayivuga akananirwa gutera ikorasi igifu. Kimenyetso ni kimenyimenyi umuseko yememe bime la kosimwa. Bibiliya ivuga ngo wari ibihume byahumiye isi ngo barinzwe kwizera kwawe, baraturindiriye ngo ntibarahabwa ibyasezeranijwe. Nakunze no mugabo Yeremiya fashwe muri ino minsi gusoma n'igitabo cya Yeremiya. Tuzamurira Imana icubahiro mbe kuba konjoreraho bukeye. Hari ibihume byahumiye isi, abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo, abemeye gutanga abana babo baririmo, abazerera bambaye impusi intama baranyazwe ibyabo baririmo. Tugire gutya. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yarambwiye ngo n'umugabo wakoreye Imana mu gihe kigoye, igihe
kigoye niwe mugabo watanze ubuhanuzi mu gihe kigoye. Nari kuntekereza nkaba none nika kino gihe cyacu se kwari cyo gihe nacyo gikakaye nta muhanuzi wofata mikoro mu materaniro ngo abwire abantu ngo nibihana. Hawe muramuherukani wanyu yoza se muzihe nzira ninde wo mukobera amashavuze iryo jambo tawe habe niyo bari umuhanuzi bemera gute kubabwira ngo hagati muri mwebwe Imana yavuze ngo mwitunganye muce kundaraza tawe iyo nkuru ntayikivuko kandi kwamusanga abantu bose bambaye imyenda isa baraberanye ariko batora mu kanya mu muhanda mapepe sino kwicarana n'umuntu tutaramukanye sino kwicarana n'umuntu tutaramukanye sino sangira n'umuntu amata cyangwa icyayi tutaza turamukanye nawe kuko umuntu kera mudahujije no kukwicayo kwica ariko ibyacu kubera ko Satani yatwinjije tuzadufata ikinyamurenge tukakizana mu ikanisa kandi kanisa Yesu si umunyamurenge ko muzambwira ngo nimwe sokuru wanyu wenyine aho bakamamazana ibintu byose bikagira gutya kandi intambara zaratwinjiranye twaje kuvuga ngo pa twagira gutya ngo pa twagira gutya ngo bavuga butumwa bazabavuga tuzatuvuga iki kitanditse pastor ngene ndamwishimiye nigeze kubwiriza nakibana ngo hari ijambo nasomye riri mu gitabo pana commentaire mu gitabo induru ziravuga ngo hari ijambo nasomye ngo ntiza kagombye gusoma turisomere turi heze kurabona ari kwiriyende iyi karatasi nyicese ukagira ngo inama yarabaye kwa sokuru ngo bandike kiriya gitabo si cya famiye ariko kubera imitima yabaye akahebwe idakenera kumva guhindukira idakenera ubushake bw'Imana n'imbabazi z'Imana wamubwira kwigana semeni haleluya imitima igakakara atukuzwe sana ari nayo mpamvu dufite ikomeye y'abavuga butumwa y'abashumba n'abana dusigaye dutanga ubutumwa ngo dukomerwa amashi Bibiliya guhera mu itangira ukageza mu zayishu Yesu Kristo nta munsi yigeze avuga ngo bakoma amashi Paulo bariko bamucisha mu bitebo baba bamucikisha yageze avuga ijambo bakaja kumwica ariko turi mu gukenera hano ngo induru zamaze ivuga ngo ntambuke Nyabiheke mutandamukije birabareba mu bantu naje nkumbuye nakumbuye igitaramo kundamutsa kwawe ntaco bimbwiye uhindukire cyangwa ureke gusa ikintu kizohagarara nuko ku munsi w'urubanza bazokubwira ngo mubaguhise imbere guyereka rimo ubikunze utanabikunze atukuze sana Amen. tugire mu kimana harabakora bagenda baserera hari n'abandi batanze abana babo kubwo gukunda Imana we intumwa nazo zapfuye urupfu rubi ziraturindiriye n'abandi baneshejwe nukuri bari nkatwe natwe tugomba Kunesha yeme tukazahabwa izasezeranijwe n'abandi banesheje ukuri bari nkatwe natwe tugomba kunesha tukazahabwa ibyasezeranijwe. Haleluya. tukaririmba ngo abandi banesheje isi twari turimbarara twari twafashwe n'indirimbo ivuga ngo wewe ni paru abantu bose baranezerwa induru iravuga ukazona umuntu gusakariruka ngo ni paru Kandi nta uhagarara tukagusoma wanditseho ibiki bakaza bandika karatasi ngo iriya ndirimbo nibayisubizemo urishuwa kuko twogusoma nawe iyo bari wifite amakuru meza ifite amakuru meza ko twogusoma ivyanditswe kuri wowe urabizi Amen. Nimukizwe Yesu karaza. Yeremiya ngo atangira guhanurira ubwoko bw'Isiraheli bwari bwarataye Imana ngo bureke Imana arababwira ngo isarura ryarangiye n'iki rirashize ngo kandi mutabonye agakiza bakozi b'Imana torero ry'Imana umukutano ugashirugwa ugasiga umuntu uko wamusanze
undi mukutano ukaza ukagusiga uko wagusanze, uwundi mukutano ukaza ukagusiga uko wagusanze. Na ryari tuzobwirize kugeza ryari? Amakuru ya ryari? Kugaruka no guyereka no kugaruka ni byiza no mugisha, ariko icyiza ni ukugaruka ariko tugasanga ibyo twavuze hari cyahindutse. Amen, hallelujah. Mumeze neza? Niyo si tugejeje hano, nizo ntambara dufite, intambara zatwinjiranye ziraruhava ziva mu itorero, dufitanye imanza, dufite ibikomeye bituremereye, ibikomere biremereye. Abagabo ko barakubitwa n'abagore, abagore bagakubitwa n'abagabo, abana ko barakubita abavyeyi. Bibiliya ivuga ngo abantu bazobana mu nzu batumvikana, tukabirangiriza kure tutazi ko ari byo turimo. Ngo babiri bazoba mu nzu batagize gute? Badahujije. Kandi iyo dutangiye kuvuga ayo makuru mwese muzamwunama, muzamwamamuna mugahwera, bakubitamo indirimbo kazamuka we. Tukunama twese isoni zikamaze twuzura, isoni zikika, ariko usanga umuntu abanye n'umugabo ntibaza bumvikana, tibaza bagira uti ariko yashika amandiko aza gufata utumvikana n'umugabo wawe azaturuka amandiko aza wa mugabo wawe uzushangura iyo utumvikana n'umugore. Iyo mpano zituruka ikwanza, izo mbaraga zituruka ukuri mbabwiza. Ubu nyine telefone y'umugore yohamagara ikavuga ikintu kibaye hari, sinzi ko ntushobora bibiri. Kera mu mutwe mbangize alert, ndazasiga zirutse undi munzu akandika amandiko hano. Agaturuka muzihe nzira ayo mandiko? Agasobanura iki? Hagasobanura iki ko abayumbe biki gihe nabo babaye ibintu biraho gusa bitambuka tumaze kwicwa n'amafaranga. Nta mugore wo kwandika amandiko afite ifaranga ngo bareke kuyasobanura. Aka turashize. Basamavuga ngo mwitonda yango tubanze tuyasobanura. Yanditswe gana runaka azabahicaye. Bayumbe bahanurira ku mabenyi na amapepo. Yera kwa rizariza kuibenyi bagwaye mu gitondo. Ikaba ryo taheruka masengesho taheruka pi. Yarumagaye bakamagira gucya ngo papa. Ngo aranditse amandiko karavuga nyira yuko asa nuko ateye. Bamara basha kuyasobanura ngo hari gahunda tuzokorera ngo inyuma y'inzu badayimoni nukwikorera indani muri mwene data. Amandiko yavuze ngo wezwe wa munyamapepo po sindwa mu izina rya Yesu. Ko numvishijwe mfashwe tuzamura Imana icubahiro. Hallelujah. Tuzamura Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Atukuza sa. Hallelujah. Itorero sijyo gukiniramo. Itorero sijyo gukiniramo. Umugore abanye n'undi mugore ntibasabumvikana, ariko bari mu gushikana akamusingiriza ipendo. Uzusingiriza wanyu ipendo gute mutazamuramukanye? Umaze iminsi umugamba wamukwirakwije umuhana wose. Wamara washikamo hano ngo runaka nyegere n'uwese watuvuganye ipendo. Mwanjyajyamo. Bagaza ahantu hamwe kwikanisa rimwe ngo bamaze amezi 6 ngo batanywa amezi. Abashumba bagiranye ibibazo, harimo abashumba babiri. Abuyu nguyu yategura ameza, abuyu bakanga kuyamo. Sanga abantu bishwe na bwakisi yarashize. Abantu bomara amezi 6 ngo batamwe umubiri na mumve mbabwira umuntu muzamusoma Bibiliya. Kunywa ameza si itegeko gikanisa. Kunywa ameza ni itegeko Yesu Kristo yashyizeho. Mukuru nyiri paruwase zose zatubwira gusara liturujia ngo mukaduheza mu kwezi, ubundi kukera ameza baba yateguye tukamo. Ko nyirayo nyiri itegeko ntabwo yabisabye, yaravuze ngo uko mugize gute ndategetse muzamunywa iki ameza. Bamara tukataha gutyo, ariko nje nanezerewe nzanyango tuzamuri Imana cyo. Hallelujah. Atukuza sa. Ibibazo bigira ngo pastor uyu nguyu yategura abari abakanga kuyanywa, abangaba nawe uyu yategura aba bakanga kuyanywa. Naryari muzogeze naryari bamara abantu bagatera isi tugesheje kuri isi. Iyo ni isi gusa
data yatwinjiranye mu ikanisa iri mu kwama yicara igategeka igakora ibintu byose ikazipanga umuntu uri mu gusanga umuntu utegura ivuga butumwa mu itorero ntagira amahombi ntazi icyumba cy'amasengesho aho kiba ntazi naho kiba kubera gusa kuko afite umufuka ngo wamushinze evangelization mu ikanisa mwamushinzwe igikoni mukareka evangelization evangelization ikanisa zishinga umuntu uri ku mavi akaza senga Imana ikazimubwira n'abavuga butumwa bazoza uko basa uko bameze ariko umuntu ufite ifaranga azarebana n'intoryi n'ibindi biri hanze afite amahombi ngubwo afite ifaranga ngo karibu ico cogaho cyaratwinjiranye ariko ko turagenda tucirukana cyane cyane muri timu yacu y'abanyamasengesho sinza mbatinya kubavuga kuko mbabarizwamo 100% ukarenzaho rimwe sinokwemeraho bavuga ikiyumbe nabi ariko tituzemerera amakosa zo kugwa n'ikiyumbe ngo tuyashekerere ico cyo ntituzocemera ko murumva abanyamasengesho ntituzocemera amataku mugikunde munyemeye muzontumira cyangwa muzoreke timuzoja gushesha n'abagone ngo nuko bafite ifaranga ngo guyereka ngo ntimumutumira muzoreke bagakoma amashari bo baza babikora abatayimo kuja mwijuru tuvuga samazina kuja mwijuru tuvuga amagambo tuzamuri Imana ishubahiro ariko Imana itabara itorero haleluya mwabashumba musengera itorero ry'Imana haleluya musengera itorero ry'Imana musengere ala makuru mberutse kumva ngo umushumba yafungishije ngo umwana w'umucuranzi ngo yanze gucuranga iwabo ko murumva itorero rigeze refera muzima zafungisha umucuranzi naho gamwebwe gahunda tuvuze muri mu kuyafungana muri Musa natangaye umuntu twara Bibiliya aho yorega undi bakamwambika amapingu abadayimoni n'abazimu bagenda kandi ugashaka tugasanga ko turashakisha amapepo naho twicaranye nayo kagenda bagatora imisima yaboze hariya n'ibindi byose dayimoni twicaranye nawe umuntu muzima utunze Bibiliya mu buzima bwiwe akajana ikirego kuri polisi akaja kurega umushumba mugenzi we titwobivuga murahwereye ipingu rizarikora mu ikanisa gereza zikora mu ikanisa Paulo aravuga ngo mugwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro ko murabona ukuntu musa neza ko murabona ukuntu muberewe cyane muri hano twageze tuzo tugaterana kaza mbona bamwe ko ndumva abandi ko murebe nk'ukuntu musa gutya murebe niki tutokora ubu nyine tugishatse habe n'isengesho twosenga ryogira gute yo kumbaraga ifaranga twokenera twozitanga uwo twokiza twomukiza uwo twogirira neza twomugirira neza uwo ikintu cyose twokenera mumeze gutya taco tutokora ariko abadayimoni n'abazimu bateye bakinjirana hagati muri twe umuntu akaba yosangira n'undi mutsima ariko ntibasangira ijambo ry'Imana ni kaunga niyo mwahaye agaciro umuntu akaba yosangira n'undi ubugari ariko batoza mu materaniro ngo basangira ijambo ry'Imana kuko muraja mu ijuru ryande atukuza muzihanganira uko byaje niko bimeze kandi manishimwe ko nabanjije pastor aze gusozanya iwe ga n'umushumba aramenye uko agenda soni bisebe twebwe no gutema umuhanda tugatambuka Yohana yageze yamiriza gusa mu muhanda ijwi ry'urangurira hehe utahe Afrika yuzuyemo ibibazo Aziya nayo yuzuyemo intambara Uburayi na Oceania yangu imeruhira barembeje we Amerika nayo si paradizo we Afrika yacu yuzuyemo ibibazo Aziya nayo yuzuyemo intambara yeme Uburayi na Oceania imeruhira barembeje we Amerika nayo si paradizo Hallelujah
yuzuyemo intambara, isi yuzuyemo agahinda, isi yuzuyemo umubabaro, isi yarinjiye mu itorero ishaka gucafuza itorero ry'Imana. Nimwongere muheshe itorero ry'Imana agaciro. Nimwongere muheshe itorero ry'Imana agaciro. Abanyamasengesho, abashumba, abaririmbyi, abantu bose babarizwa mu itorero, nimuheshe umurimo w'Imana agaciro. Nimuheshe umurimo w'Imana agaciro mwababyeyi mwe. Nimuheshe umurimo w'Imana. Satani watwandaritse turi mu kurangiza amafoto n'amavideo y'umugore ufite abana 4 barenga 5. Yambaye ubusa gakwirakwiza isi yose. Yamara ninga agatambuka mu materaniro. Umugabo muzima woshingira akohereza akana k'agakobwa kangana n'abakobwa be. Umuntu agatereta akana kangana n'abana biwe. N'abakristo mwatorero ry'Imana ko tuja kuvuga bene wacu tukashaka kuzana ikinyabufura mu ikanisa ariko tutaragize ikinyabufura cyo gutinya icyaha. Ni gute tuzatugira isoni zo kuvuga icyaha mu izina ariko titugira isoni zo gukora icyaha? Twavuga nk'aya makuru abantu bakiyunamira ukabona barahonze mu maso barahwera ariko tutaragize isoni zo gukora icyaha. Ibi byose impamvu tubitinya tukanaceceka, twakagombye kugira isoni zo gukora ikibi. Ariko Satani aratwandaritse, uri mu kugira gutya wagira ngaya makuru wagira gutya inkuru torero dukora iki? Dukora iki abantu badasiba mu materaniro? Tubona umwanya wo gusenga, tubona umwanya wo kwiyeza, tubona umwanya wo ariko uri mu guca uciye umuririmbyi wabaye ikirangirire ngo dore ngumva amakuru ye hano hanze. Umuvuga ubutumwa ubaye ikirangirire ngumva amakuru yiwe hano hanze. Umushumba wazamutse neza none turagira gute? Ibyo ngizo ugasanga ko biratugora nizo ntambara dufite amakanisa amwe niyo mpamvu ari mu gucika kubera izo bibazo. Ugasanga ikanisa riza amakuru ya runaka na ya runaka wagira gutya ngo ntibamutenze ntibamugize gutya imanza zikaba zirabaye mu kuba ikanisa rikabaricitsemo. Paulo yabwiye Timoteyo ngo umuntu nakora icyaha ngo uzomuhanire mu ruhame rw'abantu. Tuzo twirengagiza ariko nta kintu Bibiliya itigeze ivuga. Nta kintu na kimwe. Yaramubwiye ngo Timoteyo we umuntu nakora icyaha ngo uzomuhanire mu ruhame rw'abandi ngo kugira ngo n'abandi batinye. Iyi mpamvu yaturembeje uri mu kugira gutya kibaye none cyo kikongera kikagaruka kandi kikagaruka kibera mu itorero. Twirwa dutuka abantu ngo indaya n'ibiki byose ariko nta video y'umukobwa w'indaya turabona hanze. Tayo video isohotse nitabi y'umuririmbyi niyo munyamasengesho, nitabi y'umunyamasengesho niyo mushumba, nitabi y'umushumba niyo urundi gwego go mu itorero. Ariko bajya twita ibirara n'abandi bahemuka tazo tuzatubona. Niho Paulo yarandikiye abakorinto arababwira ngo inkuru yaramamaye hose ngo kuko ubusambanyi bwabonetse muri mwebwe ngo kugeza ubwo umwana asambanya mukase. Arababwira ngo aho kubabara umurishima ngo mwakagombye kubabara. Niho Yeremiya yaravuze ngo mana ngo icyampa amarira akabunga mu maso yaje, icyampa ngo amarira akabunga mu maso yaje nkunkaririra ubwoko bwanje. Tugeze mu gihe gikomeye bene data cyo kwinjira hano materaniro twashika bakaririmba twamara tukicara hano muri bino byatsi tukarira tukabwira Imana ngo mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero. Bengera itorero hesha umurimo wawe agaciro, hesha umurimo wawe agaciro, garagaza imbaraga zawe, garagaza gukomera kwawe, garagaza ubuntu bwawe, garagaza twageze tuje gutinda kwa musanga gusa abantu ngo abaroze n'abaroze. Abaroze bunyine biri ko hasi ariko ibindi twinjiyemo biragoye cyane. Biragoye cyane. Kandi isi ntibikene, isi iri mu gukenera ko bikomeza kuzamuka ariko isi ntikeneye ko tuzamagana, isi ntikeneye ko tubivugiraho, isi ntikeneye ko tubivuga mu itorero ngo tubicaha. Isi keneye ngo bikomeze bizamuka zamamare. Ariko mureke mbabwire semeni haleluya, ibi byose twaducamo hari umunsi umwe bakwemerere cyangwa bakureke, baguheza amahirwe cyangwa bayihorere. Hari umunsi Bibiliya yaravuze mu gitabo cyaruka ngo nyirinzu namara guhaguruka gakinga abazokomangaho ngo azobabwira ngo simbaza. Ibi byose twadukora deliverance n'itorero
ariko ntirizo kujana mu ijuru. Kubwiye amakuru ijuru rifite nyiraryo, namara gukinga tazokwemerera. Uzokora ibyo wakagombye gukora byose, ugendere mu byo wakagombye kugenderamo byose, ariko umenye ngo nyiri inzara hari kandi azokinga kandi azobaza ubuzima bwawe. Yesaya yaravuze ngo hazaba inzira nyabagendwa ngo izitiyo kwera no gukiranuka, abanduye imitima undi bazayicamo. Aravuga ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntazayiyoba. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazayiyoba. Iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka, tizacamo abakire, tizacamo abatunzi, izacamo imitima gusa yejejwe isa neza. Iyo nzira nubwo twirirwa tuvuga ntimwumva, ariko Yohana yaravuze ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bwira amatorero. Dufatwa nk'ibirara, dufatwa nk'abantu badashitse, dufatwa nk'abantu bavuga ibiteye isoni, niko dufatwa. Kandi igitangaza tukabivuga bibarimo babizi neza, ariko baje kutuvuga bakadufata nk'abantu baraho. Baraho badafite ico bamaze, ariko nyiri torero arahari. Semeni haleluya. Nyiri torero arahari. Izo dukora byose tunezerwe, twishime, dusirimbe, dukora ibyo twakagombye gukora. Nyiri inzu, semeni haleluya, Yesu Kristo karatureba, aza dukurikirana, aza haguruka iyo mpagurutse mu wanje akajana nanje, aranzi kuruta uko munzi. Izo no bandi gukora byose ndi kubabesha nubusa. Hariho umugabo uza amakuru yanje, Bibiliya isivuga ngo ntacyahishwe kitazogira gute, kitazohishuka. Cyarakorewe mu mwijima, cyarakorewe kuzuba, cyarakorewe kure cyane, ariko kizomenyekana. Nari nagiye ahantu mwivuga butumwa ni mu gihugu cyakore, kandi n'abantu tumva ururimi ngo mara umutima urambwira pastor, urambwira ngo ukora icyaha abiriya wasize ntibo bimenye, ariko Yesu Kristo yo bimenye. Za gusanga abantu bari mu gutinya abantu, ariko ntibatinya iki Imana. Umuntu akamareba kubera kuko ari kure, akavuga ngo aha hantu ndi kubera ko ari kure, nta muntu wawumbona. Narinda kure iyo mu bihugu by'abanyamahanga, kareba abantu ntawuzi kinyamurenge, ntawuzi ki ikosa nokora no kwibanti bomenya ngo wibuze ni wahehe nogira guki. Ariko hari ijisho ryari inkurikirana, hari ijisho ritazarihunikira ku manywa na nijoro, ryari kuri kamera y'Imana itazaba expired, izihora kamera. Yarancunze kuva umunsi nuriye mu ndege ndi neza, ndika neza Ethiopia ndahagera. Iminsi nahamaze ikiza nahakoze n'ikibi nahakoze, Imana irakiza kuruta mwe guko mwogira gute mwobimenye. Nimara zoseruka ku munsi w'urubanza mbwire ngo guyereka we wandyaryawe, wishushanya imbere y'abantu ndakuzi. Hari kuzusanga umuntu yava hano guca hanga yarenguka akabarora aho batamurangiza akaba yokora ibara ngo nta abantu biwabo ngo bahari, nta kibazo. Imana se yo uzutera inkoni gatera yindi, uzuryamika yama wazuka ikazuka. Tuzuko birisi vura ngo uhunikira gato twofa tugashira, tujya gusuba ubona amahoro yafite nuko ibiri kumwe nawe. Ni nayo mpamvu iza amabanga yawe yose isi yakurikirana. Ibiri hano nizo biri nahandi. Mureke dusabira itorero kubumwe, tudashingiye ku itorero runaka. Dusengera umurimo w'Imana tudashingiye kuri deliverance cyangwa irindi torero. Dusengera umurimo w'Imana, dusengera umurimo w'Imana ku isi hose. Dusengera umukristo tudashingiye kuri runaka, dusengera umukristo wese ahari, kuko intambara dufite twese ni zimwe. Umwanzi wacu ni Satani, uduhiga ni Satani, kubera kuko natwo dukorera numwe. Pawulo arababwira ngo ndahamya neza kuko ibibazo mufite. Arababwira ngo urwandiko ni mumara kurusoma muzogohereza Irawudiki, ngo namwe muzosoma ruzoturuka hehe Irawudiki, kubera kuko rwa rwandiko rw'inkomezi rwo kubabwira ko bagomba gushikama ibibateza intambara n'ibibateza akajagari, bakomere bashikame muzo kwizera. Semeni haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo mwishike intege, intambara nubwo zitwugarije hano, nubwo mwobona bimeze n'ahandi niko bimeze, ariko dufite uwatangije umurimo muri twebwe, karatugwanirira, karadutabara, ni Yesu Kristo. Nubwo twobona bisa n'ibyacanganye, tukabona bisa n'ibiremereye, tukabona bisa n'ibitugoye, ariko dufite Imana, dufite Imana
nubwo turi mu guca hasi tukabibitutsi ugatambuka ku muntu akakubwira ngo abanyamasenge ngo none ngo muri mukubona ibyo muri mu gukora. Umuntu umwe niko yambwiye yampamagaye afite inabi n'abazimu n'abadayimoni, arambwira ngo akanyu k'abanyamasengesho ngo karashobotse. Tisa uko ibyo biragushimishije ngo kurabona ngo bayumbe banyu ngo amavideo babasohora hanze. Yamambwira ngo hasigaye wewe nuko yambwiye. Ariko dayimoni igira nabi. Kumva amapepo inama bazadukorera. Ngo wabonye runaka ngo hasigaye. Ariko dayimoni we. Dayimoni. Ubundi ibi byose nagasheshe kubera kuko tutagikorera ibintu by'ukuri mu itorero. Nagasheshe. Ubundi umudayimoni yinjiranye mukamufata mukamwaka ibyo afite mwamara mugakubita kandi mukaza mukubita muvuga ngo mu izina rya Yesu. Sohoka dayimoni. Twokubita babiri bizotungana. Umuntu yogambirira ngo arifuza kubona ikibi cy'undi muntu. Ikibi ndifuza kuko isi nawe yo kuvuka. Isi nawe ikakuvugana. Isi nawe ikakuvugana. Arambwira ngo wabonye akanyu ngo ni wowe usigaye. Namubwira ati ntakibazo tegereza. Tegereza. Dufite Imana kandi izotugwanirira kandi mbamenyesheje amakuru ko nakajorite zacu turi kumwe nazo. Tituzozeta ku rugamba ntibishoboka. Kandi mbabwiye amakuru kuko umuntu azaraswa uko ari ku rugamba. Aba bose barashwe bahuye n'impanuka nuko bari ku rugamba. Kandi nundi wese utiteguye azoraswa. Utari tayari azoraswa. Ariko tubamenyesheje kuko nuzoraswa tumuri inyuma kandi tuzomwubararaho ntituzemerera ko Shatani atwinjirana mu buzima bwacu. Ariko turi mu gusa amacakubiri yatujemo urukundo rwarashize hagati muri twebwe umuntu akanezezwa no kwamamaza inkuru y'undi mbi. Aho kubabazwa n'inkuru ya mugenzi wawe mbi ahubwo tukishimira ibyishimo by'inkuru ko usanga umuntu yasaze. Timuri mukubona ku YouTube. Urebe bashiraho guyereka ijambo yigishije Nyabiheke niba mara banavuge ngo hari agakobwa kasohoye video urebe ikiri bukurikirana. Kandi si ukurikiranwa n'ikindi n'umuntu uzo wamuhamagara undi akamamubwira ngo yewe ngo se wamenye ibyabaye. Tamubwire ko Nyabiheke umuriro watse twataramye twari kumwe nawe mu gitaramo akamamubwira ngo mfite amakuru. Atukoze sana. Mfite amakuru namenya amakuru ya runaka atameze neza. Wewe wayabonye. Unaniwe kubwira abantu ko Nyabiheke yabaye igiterane ko turatarama igitaramo cyagwiriye usohokanye muri kino gitaramo inkuru yagwireka mbi. Niyo wifuje gutanga ariko ntiwovuga ijambo guyereka yigishije. Tibishoboka. Dukiswe. Arababwira ngo isarura rirarangiye n'ikirashize ngo abantu batabonye iki agakiza. Tuve mu bintu turimo dushakisha agakiza. Tuve mu zo twatugenderamo dushakisha Imana. Turekana imitima mibi. Turekana inzangano. Ikintu utaza wifuriza mugenzi wawe cyiza tutegereze kuzokibona. Timuri hano ntimuri impunzi natwe twese turi impunzi. Ariko uzamusanga umuntu ukamusanga umuntu karacuragurira dosiye y'undi kandi nawe azogenda. Ukagira ngo yuwe ni se wawe. Niyo mpamvu urimo gusanga abantu urimo kumva umuntu ngo yagiye adaseze yatagize gute ngo abantu babaye babi. Jewe habe nizo soka ninjoro nzosezera. Niza mu gicuku nzosezera saa 10. Icoco mukimenye abazishima n'abatazishima bagire gute bahwere. Kubera insanga umuntu utaza wifuza ibyishimo by'undi tuvugira ibyishimo by'undi kumva amakuru ngo Pastor Alex visa yiwira sohotse turi hano mu giterane kwamambanza ngatanga umukunga wo gushima Imana. Ariko ukamusanga umuntu aragononwe arahwereye ntaco go n'ubundi uri buhindure byarangiye yagiye ntizoshoboka. Kurababazwa n'ikiza cy'amakuta nimara wowe icawe kizoturuke. Paulo niko yababwiye abaroma ngo abantu bakunda kuko babita beza kandi ari babi. Umuntu agashaka ko bamuvugaho ibyiza kandi byaza akora mu bantu si byiza.
erega ibyo uzukora nibyo bizabiguheza izina. Ivete bamwita umuririmbyi kubera ko ari umuririmbyi, bakanita umuvugabutumwa kubera kuko ndi umuvugabutumwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ibyo akora nizo bizabimuheza izina. Ukamusanga umuntu arazwi mu muhana, tazaramukanya n'abandi, tazayegera n'abandi, n'abana baciye iwiwe aza kubita. Umwana yahurunguruka iwiwe igikucu, umwana yagira gucya agakubita, ariko akamakenera ngo mwikanisa bakwite gute kandi n'abana mu muhana bazi kuko ubatotorora iwawe. Ariko kamukenera ngo mwikanisa intebe yawe ibi imbere, igikorwa kigiye kuba mwikanisa cyose kibanze kuri wowe, kirabanza hariya hanze ntazugira uzukenera iki. Ariko kubera ibizasoni byacu by'ikimambure byinjiye muri twebwe bigafa bikaturangirana, isarura rirarangiye n'iki rirashize, abantu batabonye agakiza. Nimushaka Imana bigishoboka kibona. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Twongere ijambo ry'Imana amashyi. Arakoze umuvugabutumwa, Imana imuheze umugisha.